kan yai amar ba pinsu ong pelaj lada mentaki don ki illegalities ke pila kadon ka an ban trekam te ngi hapat petrekam bukai man ngemla ru a ke joko pot ban su ai like lan kat ba mon de ko mong pi e ka an kan yai te nga kerpat ru ya barok mengidei ban burom ya kai kamla ban ong ba pin yai kat ba mon le ba mon kata nga ngatrai ngin priang kam tam hadin ba nging la puspun nak leng sarkar hadin la puspun rai dang don ni kin jing persang ban le kum ni kum tai te nak tau ngin nam ai la ti ke ba kum kini la pi ong hakaru hills la pi ong hat hasil la pi ong hajanti hangong kamu ni kwa pakaan kan yai bat ba ngin nam ai la ti ke ba kum kini gi jing jia bakin kita kam tam ya ka syong suk ngai apa kejala jeng ni ko ni ka jing berngam di senggalang yang ada mempelak itu di basakem kajing yati untuk pi ka bangadon ban ong da kawi kolong ba la da ke la da pi ong ba pin continue on what basis namang nga ong pi ha bangingi kem bi charge ha bangile charge ka bangut kadun ka an ka prosedur ban like ru kadon da prosedur ha ka ba ultimately yang gile nang ba ka kut la ban yo ya kanika jamin ka bagi ong ka be ti kum kita long ngatrai kum ong pi nak kalian jom kaan ini aj kum ade banyak kat kum ka lenti kat kum ka ai ke nak kerpat bagi baik ba nak sos nong kham tam mentah ko ka ruil lakin long ke ba jai ya ka eka jingkwa aja anut joki nila postpone ya election pada ka jok por ni ai la ru ke discouncil bahkan trekam banle ya kini ki constitutional obligation bagi